tūwera tuana te ngā kau ki rangi nui e tū nei ki papatua nuku e takoto nei. Ka tangi ia o tātou tini mate o te wā, kumene atu ki te pō, ko rātou ki te pō, ko tātou ki te ao, e kawe tonu ana i a rātou mai, tēnā tātou katoa. Nau mai o ki mai ki tēnei wāhanga o Te Kupu o Te Uru, e aroa ki ana ki ngā pūrongo e rima, ku ua ke i te reo o Te Uru i tēnei wiki. A tēnā, ko Alana Broughton tēnei, e kawe ake ana i tēnei wāhanga. Ka tīmata ki tēnei kaupapa, e aroa ki ana ki te taiao, e wānanga inanga i tūake, me te tai atu o eruera rerekura ki reira, a ki te kapua kei ngā kōrero i wānanga ia. Kei a koe te wā, e eru. Ko te oranga tonutanga o ngā inanga te waenga matua o tēnei wānanga. Ko ui mai ngā tāngata e whai pāanga ana ki te awa tupua, pērā i te papata wai me ngā uri o te wainui ārua. Well, the main focus today is working with Huitanguru and the tirohanga around what we can do to improve inanga spawning habitat. And we've been working with Jeff for about 4 years. And we are wanting to do some more work planting in front of the marae. I ngā wā o mua e nui ngā kātuika pērā i te atutai. Ioi, takarawa mai ki e nei wā, kei te iti aere. Mō tēnei wā ene no mataiwi, koe kitea e ia te rerekētanga, mai tana tamarikitanga ki ināenei rangi. When I was younger, we saw it a lot with my dad, my uncles, my aunties, all the whānui from up the awa. And as the years went by, it slowly declined. Ka waka wānautia mai e ngā atutai a rātou eki ki roto i te mātotorutanga o ngā otoota ki ngā taata o te awa. Koe nei te taiao e ngā nāna e ngā tangata wai pānga te anga kia pua wai mai ai ngā atutai. Aside from providing important habitat for inanga or atutahi spawning, riparian planting also has a real function to play in cooling down our waterways, providing habitat for the insects that a lot of those native fish feed on, and habitat for the fish themselves to live in under the banks there. When we undertake riparian planting projects, there's some important things we need to consider. One of those is that we have full stock exclusion. Then after that, it's really a case of keeping an eye on some of the exotic weeds that can threaten the riparian planting. Kua ranga aua e te iwai o te awa, me e mea e wā i pai mō ngā inanga kia ora ai, pērā i te taata o te awa e tatāna ki te marae o te au. We've got a long area each side of the awa, which is potentially spawning habitat for inanga, but unfortunately there's a lot of problems with it. There's steep banks, there's lots of weed trees like willows, there's stock grazing down to the river, there's people trampling. So there's a lot of good habitat that's being spoiled by those activities. And so our focus is protecting the spawning habitat that we have, and then where there isn't habitat, to try and restore it to a suitable vegetation where inanga will spawn. So when this kaupapa come up, I thought, hey, I'm going to go have a listen, be a part of it and see what we can do to make a difference to hopefully help the